Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anya matikas ti apa nagkup-kupin mon, Penny? Nakulang matan to uniform ko. Agwa, jakpay ngamin plinansya day ta, Rodel. Yig mo taplan saak. Ay, naladawak to na. Puro ka last minute. Pasensya kan lakay. Pinakan ko pa'y ngamin dagiti baboy. Pinagtumar ko iti agas ti anak ta. Tadapay lang ngamin uyak na. Ay na, pabaya ka ngamin nga ina. Baybayam ti anak mo. Iso naguyakan. Rodel. Ala ti sapatos ko tamapanakon. Sige, mabait laang. Troy, anak. Bantayam niya ading mo, ha? Ta isalapay ko biit dagiti na baak. Wan? Wan, nanang. Sige, mabiitak laang, Wan. Umay ka gito'y ading. Mapanlaang agi sa lapay ni nanang. Agay ayam ka dito'y, Wan. Ala, di ka rumar Umay ka. Ala, natumban ni ading. Kat na itugtog. Ala! Hoy, Penny. Apay nga dabukol ni baby. Natumba ta, ipilit na ti sumurot kanyak. Nagisalapayak ngamin iti binilag. Anya? Pampanawam ti anak ta nga ure awang kadwana? Adda ni Troy akadwana, ngam syempre. Nalukmag ni baby. Iso adi na mabagkat. Anya? Troy! Umay ka man! Apay ka di, tatang. Anyat inaramid mo ka ni baby. Induron mo, anya! Ha? Ala, saan, tatang? Natumba kat na itugtog. Umay ka man! Umay ka man! Ha? Anay Ito ko! maminsan, pantayam ana imbag ti ating. Wan! Anay ko! Wan, tatang! Rodel, di mo masamasan ni Troy. Masaksakitan. Isakit mo launay nga minday tanganak mo kada. Imbis nga ungtam, tapno amuna ter aramidin na. Rodel. Hala, panawan dak ito eh. Tama estresak ang makakit-kita iti panagrup-rup ayo! Nanang, adaman kasarsaritan ni tatang ijay cellphone. Ala, baybayam ni tatang mo. Gayem na siguro day chay. Hani mati ibagbaga ni tatang. Ha? Baybayamon anak ko. Hani siguro at tinagan ti gayem na. Ay, at dagayam nagan ahani? Wala anak ko. Adan to pa'y darling, kas kadalab anagan anak ko. Isabaybayam ni tatang mo, Wan. Wan, nanang. Masad-sadutak nga ro din ngagtrabaho, hani. Di agsartan ka niya agtrabaho, hani. Pangalak nga iti kwartak, awan trabaho. Abi, hani. Siyak di makaamukin ka. Di ka madanagan. Kababay matkan ka, Pagpainam ko ma. Kasla kalasab sa bali. Hani. Idod ko ti kasapulan yu. Basta sinaamon ti asawam. Saan na mabalinday tanga ibagbagam, hani? Ngamin, ipanaw na ti anak ko. No sinaak ni Penny. Ay, Rodel. Saan na bali? Taure maamuan na ti maipapan ka data. Awan maramidan na. No sana makaanos? Hindi pumanaw. Basta siyaklaan nga rutilab mo, ha? Wen, kunak lang nga roden. Si kalaang. Awanan ti sa balipay. Rodel, aldawan. Agring ka. Maladaw kan iti trabaho. Anya kamatan? Disturbo ka iti turog. Maladaw ka nga ro iti trabaho. Sana ko nagtrabaho. Nagikada ko niti trabaho. Anya? Panawan nak dito eh. Tayo tuloy ko ti maturog. Alaunan sa ngaminan iti nakaturog ka. Nagbabad ka man ngaminan anak inawag iti dahi siya babae. Kat,
Nagreklamo ka? No, di ka makaanos, di pumanaw ka. Ngam ibatim ti anak ta. Ni Troy lang ti kuyog mo. Ta saan kumot nga anak ti anak mo? Rodel. Sumungbat ka! Maaklon mo, asumapulak itinayon mo. Kabalam ti agbyag nga awanak. Abay, ada ipakan mo iti anak mo. Nga awanak, itibiyag mo. Nagsakit mo't nanti pa nagsasaom kanya. Hoy! Saan ta nagkalay sa Penny? Iso nga awan laban mo, kan awan kamat mo kanya. Ipagpagapok lang iti anak ta. Iso adundunaan ka. Nakitak man na hindi pa nagkuyog da Rodel kanti babae na. Nag-shopping da ijay mall. Uwan tata. Nagadutin sangpet na kagawaan da iti anak mi. Apay ngan anusam ti makidindin na iti asawam. Ket lantaran ti panangisuksukat nakin ka. Tata. Sa bagay, saan kumutki di arik na tirik nam? Isu amawatan ka. Isu nalaang ta. Maasyanak kada kayo nga agiina. Awan nga min mas nup apapanan mi. Nupanawan mi ni Rodel, tata. Ulila ako na damang. Kan awan kakabsat ko. Katimot amati na una nga anak ko. Jakmatan mapangnamnamaan. Tadakat nga ron sa bali a pamilya na. Ay, balasang ko. Iso ajak mabalintag reklamo iti anyaman nga aramidon ni Rodel. Tanawan ti asawak. Agbisin kami nga agiina. Napanan ka din ni tatang, nanang. Tsaka mo anak ko. Kanayon mat nga awan dito'y balay. Wen, tada siguro napataga na panan na, Troy. Mabayag ka di iti papanan na? Ay, tsaka mo anak ko. Amang ano inton bigat, wano inton maminsan abigat pa iti awid na. Ay, mayat garod, nanang. Mabutbutangak gamin kan ni tatang. Unget nga unget, makikitutak no bugbog kawan nak. Ala, aw-awatam latan ni tatang muwan. Nabannog siguro, iso nga umanungat. No at dabindot ko, kanayon na nga ibaga nga imala ka no idipudpud no nga amak. Ala, di mo na ikan kano ni tatang mo, Troy. Ayan gamin jay pudpud no nga tatang ko. Mapantayumat ko maiti ayan na, nanang. Baka nasingsingpet ngam ni tatang. Anda iti adayo a lugar. Anda ngamin sa bali a pamilya na. Iso adita mabalinti mapan ichay, anak. Nanang? Basta agsingsingpet ka kanayon, wan. Kan agagagat ka. Isimpam, dagiti ginatgatang ko a groceries, Penny. Wan, Rodel. Kumplito na kita na. Awanan ti problemam. Uray ti gatas ti anak ta, adaditan. Nagapuam ka di. Ijayan da abi, iso ti gimatang kada kita. Anya? Kan kayat na ti magpasyar dito balay, takayat na amakita ti anak ko. Oy, di mo sup-supladaan no may dito ni abi, Pakitami ti nasayat. Tane. Ado ti maitultulong na kada tayo. Urijak ag trabaho. Mabalin. Taad na ni abi amang ted kadagiti kasapulan tayo. Nene, di ka man agsinasinay dita. Ulitak nga ibaga, ha? Saan ta nagkasar? Iso adi ka kun direklamo. Ano di ka makaanos na waya ka itiri daw? Mabalin mo ti pumanaw. Rodel. Anya. Makaanos ka uno saan? Sungbatan naktapno amok ter aramidak. Uwan. Makaanusak. Nasayat. Ayawan gayam, dalo sa man ti may sa asilid tamang ano umiyan ni abi ditoy. Anya? Saan kumamutan na? Api anas ka na paturugam dito iti babaim? Ne. Unakmot adi ka agreklamo iti anyaman nga aramidak, Penny. Apay, no awanak, agbiag kayo aya. Di ka katagyaman.
Tanusan aga po kanyak. Nalabi. Agkatang-katang kapayla ko maita. Awan kumati umno apagyanam. Rodel, Iso adi ka man kung direklamo. No adda sumangput a babae dito'y balay. Tabalay ko da ito'y. Awan bibiyang mo. Wen? Mawatam? Hello, sis. Kumusta? okay lang, sis. Anyat nagan mo itayan? Abi, sis. Kasta ka di. Nasaya at matata pimasyar ka dito'y balay. Aywan, takayat ko ang makita ti anak ni Rodel. Naglukmagmat gayam at talaga. Naglungpo nga ubing. Uwan, Abi. Ay, gayam. Ingka gumatang iti sidaan tayo, sis. Asensya kan Tasikan ti baunek ang makipalengke. Okay lang, sis. Awan problema. Talaga anasingpet ti asawam Kung nagtumat kan ka. Paspasurot kanyak dayta. Di na mabalintag iskendalo. Tasan kumat ngayong kasar. Basta tay karim ha. Siyak ti pakasaram. Wen. Talaga sikati kayat ko nga idatag iti altar. Tas sikan ti maudi a babae iti biyag ko. Kat apay di mo pa'y lapapanawan ni Penny ditoy. Total, balay mo matay toy. Diyak nga rudmet kayat nga ipanaw na ti anak mi, Abi. Sana bale. Okay lang matkan kuha na ti kaadam iti biyag ko. Oh, kas makita met. Agduma ti silid mi. Honey. O niya, maturog ka dito'y balay? Sure, honey. Ha? Nanang, agsangsangit ka? Saan mat, anak ko? Magsangsangit ka, mat. Saan? Ala, ituloy mo ti maturog. Wen? Apay nga rod nga dalwam. Ang kaagsangit, nanang. Makasangitak nga agsangit ka. Saan mat? Agsangsangit ak ayak at saan mat? Nagsuyaabak lang amin. Iso nga dalwak, anak. Nanang? Ala, maturog ka nwen. Ituloy mo ti maturog. Sis, ibagamlaang ada kasapulam agatangan dito'y balayo. Tamang tudak iti paggatang yo. Di ka agbabain. Amukmat nga awan kwartam ket. Iso adi ka agbabain nga agkidaw iti kwarta kanyak, okay? Tani, oray ni Rodel, awan trabaho nan. Sige, tainak paglaba, Abi. Okay, sis. Ay, kaanon to nga ta pumanaw dito'y dayta a babae. Tapno mabukuda ko ni Rodel. Ay, di matla mauman. Nakaluto kan, Penny? Dandanin. Nagbayag kan? Mabisin kamin kani Abi. Wen, makauray kayo. Apay, agdabog kamatan. Ada pagkarkaret mo, ha? Maumakon. Diyak kabalanan ti kas ti ngararamidam kanyak. Iparupam launay ti panangisuksukat mon kanyak, Rodel. Diyak makaanosan. Di ka makaanos? Anya pa lang roter aramidam. Pumanaw ka na. Wan! Pumanaw kami iti dayti nga impyerno! No pumanaw ka, pangalaam nga rod, iti ipakan mo iti anak mo, aber. Awan mo trabaho. Uray matay kami iti bisin. Ano sa kuntag bisin? Ngamtiag na nayo na masaksakit anak. Diyak ka bakla na, Rodel. Sige. Adakan ka na pumanaw kan. Basta di mo alaan ti anak ta.
Anya, Ni Troy lang ti ikuyog mo. sana mabalin. Siyak ta da karbungan na ni baby ta ubing pay tanak ta. Sana mabalin. Ilaban ko ti karbungak. Uray awan maku kwartak. Uray tagtagi basitan nak. Tawan kat ngarot kwartak. Kabalak nga ilaban dagiti anak ko. Basta alak ni baby. Anya. Ang damot ti babaim. Ibagam kan ko na. Taipayan na kay ti anak. Tapno damot aywanan yo. Mabisina ko, nanang. Nabanugak amagmag na. Mabitlangan ako Gumatang ta itituron kan palamig. At dapay matbasit akwartak dito Papanan tayo ngayon, nanang. Kasaritak ti kasingsin ko. Tanumayat, makipagnaad tayo pala iti balayda. Sumapulak iti pagtrabahwak anak ko. Tapno day gatang ta iti gatas ni ading mo. Sige kasinsin, agnaad gayon dito'y balay. Total, awan kadwami dito'y. Ay na, agyaman ak unay insan. Sika lang aminan ti amok nga asitgan. Idi pa'y la kumangamin ang imay kayo, insan. Ay, mabainak mat ngamin insan. O sige, insan. No kayat mo ti agtrabaho, ipabantay mo pa'y la iti babaunan dagiti anak mo. Ay na, agyaman ak unay insan. Ay, masapul ngamin nga agtrabaho ak. Tapno day gatang ko iti kanan mi nga agiina. Agyamanak, nakasapul ak kadagos iti panggadak. Uray para inawlaang iti restaurant. Mayatan, tinapatag, adda pagsweldoak. No dumakkel lagi ti anak ko. Ikarigatak to siguro ti makapan iti abroad. Barang mapagasatan na kitjay. Kat maipayak iti napinta sa masakbayan dagiti anak ko. Babasit da pa'y ngamin. Katyak mabalin apan naawan ita. Adeta, nakainawa kon. Inakalaan ng timap, tagdalusa kon. Tapno makaawid akmatan. Kanayon nga agsangsangit ni ading, nanang. Birbirukan na ka. Anya? Santula agsardeng nga agsangit no maturog. Kastaya anak ko. Wan, nanang, agungat pa yan ti babaunan da ditoy. Tadi na maanawa. Nauyong ti babaunan da antiwini, nanang. Anya? Baon pa'y abaon kanyak. Ung tanak no agid daak. Ay, kastaya. Sige, jak pa'y lang arod sumrak intun bigat. Nyangay ti ginatang mo, nanang. Sibuyas kan bawang, anak. Inggatang ko tay sweldo kidi kalman. Ni, nagadumat ti sibuyas da ditoy. Gimatang kayo pa'y laang. Ilakok dagitoy, anak. At aduak, sakon to isursur nga ilako. Ha? Sumurot kami matakan ni ading? Wen, isursur tayo to ilako kasibuyas kan bawang. Insan, imadun dagiti isursur mo alakom Wen nga rod insan. Saan laang nga nabawang kan sibuyas dagiti isursur ko? Apay no dito yon sangot ti balay ti paglakwam. Ha? Total, adumot dagiti aglabas a tao ditoy. Insan. Mabalin aya, insan? Katwan apay kit din asaan. Mabalin, insan. Mabitlaan kakabsata, pila-pila lang nga po, tane. Sisyak lang amin aglaklako. Ay na, talaga ngayon madun ti customer ko. Nagmayat taglako no kastoy. Ato yung tikat-gata nga, ma'am. Ato yung matkan ka, ma'am. Sige, pakiura yung labi iti sukli yun, kakabsat.
insan, api masapul pumanaw kayo ngay. Wan insan, adda ngamin inabangan mi apwesto ijay sentro. Kat adda kwarto apagturugan mi ijay. Kasta ka di. Sige nga Rod, sikati makamo insan. Penny, nukayat mo. Ininutam to abayadan to pwesto nga ababangan. Tayla kumin. Ha? Talaga, tata? Ay, kaya't ko ano ila ko yun? Ang awan pang cash ko. Iso nga rod ako nakahulugam. Alaan na kami ngaminan na kita anak ni Jabrod. Ila kumin da ito eh. Agnad kami ngaminan ni Jabrod. Kasta ka di? O sige, kaya't ko, tata. Basta inutak abayadan. Awan babay mo kitiya? Sika lang nga rodon ti papakpakan? Sika pa ti agbabae? Agbulimag ka man. Awan serbim a babae. Ay sos, dagita nga agasawa. Agap apadaman ay. Ay na. Di dalagbay ni tikasta nga aramiden da. Ha? Ay sos, rimwaren ni Abay. Delikado. Agmerienda kayo pa'y, kabayatan ti panaglako yo. Ma'am? Anya, ma'am. Didak man nawawagan iti ma'am kunak. O sige, mangan kayo pa'y. Tapno di kayo mabisinan. Ado ti merienda dita, ha? O, mabati kayo pa'y, ha? Mapanak iti daduma apagtagilakwan. Ay, napasyar kong nang iti pagtagilakwa kiti natan. Itimot ayan ti Becker iti papanak. Inakmat kumustaan dagiti trabahador ichay. Ay, Diyos ko. Agyaman ako unay kan ka. Amo ka naggapo amin kan ka dagiti abindisyon. Agyaman na kiti kanayo na panang tartarabay mo kada kami nga agiin na apo. Amo ka din na kami baybayan. Kat dawatag tagtultuloy a panang bindisyon. Kan panangigiyam kada kami. Penny. Rodel, si Kamat Gayam. Kumusta? Kastoy. Kanayon nga agaburido ak. Kanayon ti panagapami ka ni Abi. Nakabil ko manin. Kat indarom na ko na. Pangasim man. Pautangan na ko may ti pang ariglok ko ni Abi. Amok nga dun ti kwartamita. Maasik ako makanyak, Penny. Kan pakawanan na ko, ma. Urnusan da ko man ti amin iti nagbaatan ta. Agdadan na tayo manan. Ladingitak, Rodel. Ngam, naragsak kami nga agiina. Naulimag ti biagmin. Iso adi na kami kuman nariribukan. Ha? Mabalin ka pautangan iti kwarta. Ngam no ti kunam nga agsinubyanta. Ladingitak. Ngam tsak kayatan. No dakas ti impalakam mo iti padam a tao, dakas tumet ti maganab mo. Ngam no si kamet tay pinagaramidan da iti sana nasayaat, di ka agimula iti sakit tinakam, ta sigurado, biag mo trumang ayto. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.